Cut part 6. Hello, Kano the best. Manipod itan, baliwag iusok, yaton agayaken, tay bakit wenno bato, agayatat tulaeng mismo ano biyan kabagis ko, idapay met nagkasar, tikat ka inagaw ko. Nila kabagis, pinagkakaasi, tadi na amot palimen miken no biyana, uray nuliklikak, ket sumabat-sabat, yak at tatagari, ngemanong kunanamet. Nobyang kabagis, ipapapasulit, tain yang angaw ko, ket inpaypay sunamet. No update kami, ititeng at rarati, awan nagtatagari, numadamat arakot ni. Ay anin ko, si katibiyag ko, nalalaingat ngem ni kabagis ko. Ay
Sino kas asawa na nakasamsamin panagayat kin pamatek na nagaya na nagsakit na kinupa na di na pa'y kaya't kaya dayo kin bagat na doon naglabas pa na natawin pa nagdekada kilalaki tas layo sunday mauma naglalong daw malapit yung ibarkada na nagsabutan sa bali babae pagiragsakan na nagsipot-sipot ka duwag babae ka di bakit mo balbaliwen na ka nagsipot-sipot ka marunong ka di bakit mo kakasurutin na ka amangan no din to amot pagtartara yung namasapan na ka narigatan manong baka di takbo kang kay putin na bitawan na nalaglabesen ng 40 ikirit na nagsupikapan banawagan na nagsabulen babae akalas nasbangan na sa bali apo tayo itikon ko na ibig sa sarat daliti markada na adalat na te babay dito tungan na tagsyawang na tay katundang awat aramid na kapoy ka naglalaki raawan kichiksin na magsipot-sipot ka duwag babae ka di bakit mo balbaliwen na ka magsipot-sipot ka marunong ka di bakit mo kakasurutin na ka amangan no dito amot pagtartara yung namasaban na ka narigatan manong baka di takbo kang kay putin na magsipot-sipot ka duwag babae ka di bakit mo balbaliwen na ka magsipot-sipot ka marunong ka di bakit mo kakasurutin na ka amangan mo dito amot pagtartara yung namasaban na ka narigatan manong baka di takbo kang kay putin na amangan mo dito amot pagtartara yung namasaban na ka narigatan manong baka di takbo kang kay putin na Nupuraw jay bukel tambo-tambong Nunalabaga jay bukel bugbugayong Nunangisit jay bukel takit kalding Nunasilap jay bukel okel okel Nunatangken jay bukel ay nyug dayta Nunasilap jay bukel kamatis dayta Nunakulog jay bukel ibong dayta Nunagkuti jay bukel sikug dayta Numapis it a bukel ampas dayta Nuku
kuri bet-bet a bukel pasas dayta. Ngem no sunggar a bukel mungay dayta. Nuna uneg a bukel mani dayta. Lupuraw jay bukel tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel bugbugayong. Nuna ngisit jay bukel takit kalding. Nuna silap jay bukel okel okel. Nuna tangken jay bukel ay nyug dayta. Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Nunag puti jay bukel sikug dayta. Numapis it a bukel ampas dayta. Nukuri bet-bet a bukel pasas dayta. Ngem no sunggar a bukel mungay dayta. Nuna uneg a bukel mani dayta. Ngem no sunggar a bukel mungay dayta. Nuna uneg a bukel mani dayta. Denggem mubiak, denggem tibaga, ay ayatin ka, hasta kami kanya. Denggem tuy aso, iring tuy puso, nabayag laigin, adita naging dilim. Denggem tuy gutok, gutok tuy puso, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umaykat ko'y sibay, puso may payapay, taplon may pipan, ilig ang senlaan. Manila Mix Club. Ika rin yuni, ayat di damdamo, di nairot na arako, abuyugan tiyas naso. Ikiliwek di, agad na samsamit ngem nagapulo. Asa bayang tiap aprus, apiras di bukuko. Ikiliwek di areng-eng, titileng tilapayag, umaikan ubyak ko, mailiwag ko na ikin ka.
napulot. Hasta bayan tiap paprus apiras di bokbokot. Hasta bayan tiap paprus apiras di bokbokot. Si kantay kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katam pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Met nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan-anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Kunada na imas di mani, ikon kunak met depende amani. Mani ananisip, mani alalampatis kay masan nga mani. Tay nakatumiip, ikon kunada na imas bibingka. Ikon kunak met dependet lang ana, bibingka na magaken at basa-basa. Di ka imasan ken, nangisip dilaw-law na. Ikon kunada na imas di tahong, ikon kunak met depende atahong. Tahong analok meg, tahong anakotong kay masan atahong. Tay bimirurupong, o bibingka manitahong. Naimas akalungin ti parbangon, isut pangikat idaya mudong. Pangpaikat sakit ti puspusong. Ikon kunada na imas ti tarong, ikon kunak met depende atarong. Tarong anapuraw, tarong a violet kay masan atarong. Tarong akim muret-ret, ikon
Ikon kunada na imas ti hotdog, ikon kunak met depende nga hotdog. Hotdog alalabaga, hotdog anang isip kay masan nga hotdog kay nakabunbunto. Ikon kunada na imas longganisa, ikon kunak met depende traman na longganisa abasit kentay na lanit di ka imasan ket tay permi anapuset o longganisa hotdog tarong pamigat pangal daw pang parbangon na imas launay angal ngalen isut agas tay sarong pipiten. O bibingka manitahong na imas akalungin ti parbangon isut pangikat ti dayamudong pangpaikat sakit ti puspus o longganisa hotdog tarong pamigat pangal daw pang parbangon na imas launay angal ngalen isut agas tay sarong pipiten isut agas tay sarong pipiten. Papa Sis, I love Kano the best.
ayan tapno na wadwa iti ragragsa buklen tatinaslag nga arapaa tapno na yan ayat taag na layo na wanumarta. Lugam dem nga irok noy manong taayat mo sa kayat ang mapiling di puso ka mang sungkaten ka masapula paneknekam asikat tinapudno tapno di maikalang tuy ayat ko ken ka kenupudno manong dayta ayat nga idat daton mo urayem amariin daytoy riknak barbareng no adanto metlaeng mauray mo salwadam tutoy ayat tatap nun di marsaan tartari kagaya kanaput no nga ayat tapno na wadwa itirag-ragsa buklen tatinaslag nga arapaa tapno na yan ayat taag na nayo na wanumarta pudno manong dayta ayat nga idat daton mo urayem amariin daytoy riknak barbareng no adanto metlaeng mauray mo salwadam tutoy ayat tatap nun di marsaan tartari kagaya kanapud no nga ayan tapno na wadwa itirag-ragsa buklen tatinaslag nga arapaa tapno na yan ayat daag na nayo na manubarta tapno na yan ayat daag na nayo na wanumarta. Batang kinobyo, di may sangay smopo, tiya'y may naglakot sorbetero. Tinapulo si Paraman, tingatang nga ay smopo, naimot ko'y nakaera boyfriend ko. Di batang akmet karon, di may sakalon, nagpalalot apal ni boyfriend ko. Inagaw na kay ikamak na ice buko, inagaw kumetken ko na ti ice buko. Nagtunong mga style, di kami narami, apa nagilpat ti ice cream. Agapay Pacific at tri-style helicopter, kamrunaan ti sa isken nuebe. Idi na imasan mi, di mangan ti ice cream, ang ice cream kami uray tenga terabi. Uray iti parbangon nga ang pasti-pasti, ang ice cream kami ang tinilpat kami. Nagtutong mga style, di
Apro sa kwanta sa